Hak jing serai kuliah ko jing thar nam ding ko mar keliang pedeng ki sipai India bat sipai Pakistan. Sipai India kala yok man pen jot theo ki lai tli ki ka ling sun jong kari Pakistan. Tak kita ki nam ding ke ping khot ki ballistic missile. Menta ka step ko ba arne lai be JAA. Kita hilong ka Nur Khan Airbase ka Murid Airbase ko badan po Chakwal City bat ka Rafiki Airbase ko badan po Jhang District jong ka Punjab Province ke Pakistan. Ka Nur Khan Airbase kalong ka way niki kat ling sun ke bahe du apa ka di jong Pakistan ke ba. Kalong kum ke pedeng ban supply kita lene ban penbit penbiang ya khayi ke pateng hakari Pakistan hi barok away. Kalong rukum kata control room jong pi armed force jong kari Pakistan. Hendrai menem step kelajot theo dak ji khrwit jong ki sipai India daki ballistic missile. Tebanang mi kisi ketmaru kana nang jur pedeng ke India bat Pakistan. Kalau nggak ke basir kai, bat sengap ke ba. Kini artili kiri yang berngam kawai pan. Ahmad Sharif Chaudhuri balong Lieutenant General bat spokesperson jeng sipai Pakistan. Ulaong milalong ready. Ke ba ke India kan le. Kikuak bangin yai beteng ya katama, yang in yai beteng. Henry kelas sedang ya katama, ngong ya pi ngin penkut ya katama. Tu mentangnya sengat ke jeng keren ke jeng Whatever they may do, we are prepared for any eventuality. They want to continue it, fine. But what they have started, I'll tell you, we'll finish it.